Salibonani bangani, uSandile kumele epheke isitshwala. Kodwa uSandile usekhohliwe ukuthi isitshwala siphekwa kanjani. Wena ke uyakwazi ukusipheka isitshwala na? Asikhumbuze uSandile ukuthi isitshwala siphekwa kanjani. Sandile, sisebenzisa ziphi izinto ukupheka isitshwala? Okokuqala sisebenzisa impuphu, okwesibili sisebenzisa amanzi abilayo. Sandile, thatha uphehlo uphehlele impuphu embizeni elamanzi abilayo. Iyeke imbiza iqhwathe okwe 10 minutes. Sandile, sungalijiyisa manje. Faka impuphu enye embizeni eqhwathayo. Ubonde ngophini lize lijiye. Unanzelele ukuthi alilamabhundu. Liyeke eziko okwemzuzu ye 10 minutes. Asimchayeleni izandla uSandile bangani. Usephekile isitshwala waphakulula isitshwala lesitshebo emganwini. Wozani bangani sidleni isitshwala sikaSandile.